talo fatu so afaman malo Yesu ke riso lo tato li imalo tato faola. Fa pere salamo la sole neo faileli tato te odi odi mafia fia iaya. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Olinei fo yaso fatawa inai tama umalawo lenei la lulani. So a oso tomato pese ye lua. Tato ma fau ya leo le tua yo tato tama. Ya ai mese ya te tato umalawa. Ya ilo tato wola. Wala tato sabali ya ngai tu mafali ya nganga. Mimi mea uma lea tua, lea wangelu matangata uma. Osana aleluya, ilea tua, wamamalu ale savinga. Mimi mea uma lea tua, lea wangelu matangata uma. Osana aleluya, ilea tua, wamamalu ale savinga. Samo mai, ia pati patia, olona lofa, lea wamamalu ma, awaia oleana, ukumoni maleona, lea watamawa, aile saulazonga. Tabita le fai salamo o se wafia fia ina peseia. Fata pati popo le mana masimba mali e iona luma. Tabita le fai salamo o se wafia fia ina peseia. Fata pati popo le mana masimba mali e iona luma. Samo mai, ia pati patia, olona lofa, leo awaluma, awaia oleana, ukumoni maleona, leo watamawa, aile saulatonga. Samo mai, ia
marvelously faithful and true. Etoruma fa'amaoni, oe. Etoruma fa'amaoni, oe. Etoruma fa'amaoni, lava oe. O le tapo inga i le tua. O le nofo i le mea lilo o iai le sinsili ese. E mau o ie le polo le ona le mau si malapa. Se whape atu I le ali'i, o lo maru o ia mo lo polo, o lo atua o te whātua ia te ia. La tātou te talo. Let us pray. Ua mātou se e mai I le nei mea lilo. Vai e se inai I mātou mai le lalolangi o tangata. Ua mātou fia maua le fatasi mai o le sinsili ese. Le mafuanga le nao a mātou tau sanga ma tapu inga. Le pumoni e le mawhai e mātou ona whai o le nei whaiwa. Se vanga nao o whaali manino mai la o fio. Come Holy Spirit, give us the gift of discernment so we may discern your will for us this week. Amen. La tatou amata nei sounding el pese te inai tatou in a special choir. Ia wha
La tātou whamaulalu lungo le tō le tātou te talo. Let us pray. Ola mātou masani mātou te usu mai I lo whale tāpuai. I le asa, ma le asa, ma le asa. Whaila mātou whamanatunga o lo mandiwi lungo le sātauro. I le sa mo le masina, ma le masina, ma le masina. Mātou te whamanatuina fo'i le maliu, ma le tūtū o lau fio. I le tausanga, ma le tausanga, ma le tausanga. Ia le ngalo fo'i ai mātou le teimi o lo aso whanau. O lo o whamanatuina pe le lalolangi ke usiano I le tausanga, ma le tausanga, ma le tausanga. O le mea o mātou I loa e mawhaiona tu wai ia mea I la mātou whaalongo. O masani e mātou e o mai lewa yaso ma lewa yaso. O na ngalo e le ia e mātou le whaali fo mai o lo wanganga pa ia. So le mea nā o mātou tāpua I le nei tae ao ma watu la mātou tālo sanga whaaftai I ate oe. Ta mā au e te tūlafo ina. Ia nganga o I mātou te tūtasi. O lo o fō mai bea. Le utufia e le ngata I whawhita uli o le lalolangi. Ia whapena fo I lo whaali fo mai ia I mātou. A whape I eise au ngā o le nei sauninga ia mātou I loa atu lau fio. Ma mātou manino I lo wala au mo mātou tangata te tutasi. So this is one of the human conditions. Familiarity breeds contempt. When we do this habit every Sunday, coming here to your place, discerning your will, it's old hat for many. But it is our prayer that just a few of us is able to discern your will afresh, such that when the old stories from our narrative lands on our hearing today, it lands fresh. It bears many fruits. It empowers and gives us strength for our journey this week. Today is Father's Day throughout the nation. As we remember our fathers in the past, present, and those coming on, fathership in the future. We ask that you continue to initiate in us this curiosity, this question that forms the fundamental basis of our fatherhood, our personhood, our person of faith, and it is this: why are we here? Why are we constructed in such a way? Why are our beings here, but only for a short period of time? And how do we relate to the eternity that is yours? We are mindful of our mortality and how we are subjected to all the forces that people of faith, Abraham, Isaac, and Jacob were subjected to, and how they were able to sustain themselves and leave for us a legacy of faith to follow. We ask that you initiate in us this journey to always have this proclivity towards truth, towards growth, and towards an eternal relationship with your soul. We've constructed faith communities. We've studied the Bible. We come together and break bread as people of faith. And that is the goal, is to be able to discern your will. We know from our narrative in years past that when we discern your will, and we are fortunate
to grasp it. Our lives are improved. Our lives are resilient. We're able to have a decent enough life. So when our time comes to transition, we don't have any regrets. But we believe that just as you have sustained our faith in years past, just as you've continued to sustain our faith in the present, the faithful will be sustained in the future. So thank you, Father. Thank you. Amato mafo fau le nei ekalesia. Wotoe nei o se anga o na mato whamna tuina leo le 5 tausanga o le ngā ruenga. Na amata e o tangata whatutua. Na mato mauti noa ai lea te li tulafo ina le ta ape mai o tangata Samoa i le nege tunu. Sa iailo wanganga i o mato matua. I lato na whapaina le nei e kalesia. O la mato tatalo le li e whapaina fo i ona iai. Iai lato le a whaawa wina le nei e kalesia. Ni e tupu maola lau ngā ruenga. Ia mawani nganga stele mo lau fio malo fina ngalo. A fisili mai ai le tau le lea Samoa po fea o lo nofo ai. O le ale mele e tau le whatutua i le tu. Ia maua i mātou ni tali mo i lato. Mātou o i la mātou tuspa ia, whaitau tala o la mātou whatutuana. Mātou pepese i o vi inga. Na mai o mātou tua a na mua lau. Ia me se fo le mafutanga o le tino ke riso. Tani uma mātou te whamina tuina ai lo maliu, lo tutu. Tani uma fo mātou te aia i le aso, ma le aso whatasi. Ko inao lo loto i ele nganga pa i o lau fio. Te talo ia whapeina fo i le nei sauninga pe o le whianga iai mātou. Mātou mantua ta mao le atunuku. Iso se mea o iai i lato. Ona ua sui ia le teknolosi ma le mea o lo iai. Ai me se mātou o lo i nei atunuku. O se ase ato e milo se ta mao. Be whangota fo i. A whasolo fo ina tele o mātou tausanga. O le nā fo i o la mātou ma mao ai, mai ngā ruenga o le fofoanga. A le nei amauti no o lo ia i mātou le li ie. Na e whaia tangata i lo lava whatusa pa ia. Ina o e whaia fo i le tangata ma o whe mai o le lelei lea, o le pale li o mea na whai. Ia e pangale le ma whai ona no futu tasi o ia. Mele ne whai ai whawhine. O te talo lea li ia i a whapeina o na whaawau pea le soifua ma le olo le tangata. Ina i a whapeina e peo ne whai ai le amatanga. Lo mātou te talo i elo whamanuianga le mātou kalesia i nei. Mata mai lava i e mātutua se i o i whanau la iti. Whamanuia i o mātou te itai whilwhilia. Whamanuia fo i leo whai ngā ruenga o ofo i nātu lo lātou soifua ma leola. La ngā ruenga i nei. Ia fo i whamanuia ngā lau fio i tupulanga tama mateine. Tupua i lātou mo lātou le mautinoro lātou manai. Au te talo i ao ngā ruenga le kalesia ma le ulotu Samoa. E ma manu ai se tautua mo i lātou. Au se whatufunganga o ale lumanai. Mātou talo fo i mo lau e kalesia i lungo o penga whata i langi. O mātou maua mai le nei whisota inga e mawhai ai ona mātou whisota i awala e ese mai nei lo le nei. Te talo le li ie whalau te leina e lo fina ngalo. So se mea poto ai se to lua po se to tolu i lo ingoa. E te iai whatasi mai lato. Le mea le nā o peteli i nei, o peteli fo i la, o le fio anga o la o fio. Ia o le nāla mātou te talo. O alawa te talo i mea o loma mawha i o mātou loto. Ma ta opu tu ngā maonga onga.
ngase o le tino, ngase o le mafofau, ngase o le nganga, ua lona e sila fia ma mai le li ie. Mātou se ili lau fio le nei o wala ma i mātou maua lava. Wa oi e a mātou wo i ai pe a whai o oi o le fomai o fomai. Mele i e whaongaina, venga umo le nei sauninga. E moli mai ai mālui puenga i lau whanau mawhatia. Mai e talia mai a mātou tāru sanga uofo i nātu i lau o fio le nei teimi. A o mātou fia te talo whatasi le te talo ne ao o mai i o mātou tangata. Lo mātou ta mai o i le langi. Ia pa ia lo suafa. I o mai lo malo. I whaia lo fina ngalo i le langi e pe o whaia le langi. I e fōi mai a te mātou i le aso nei a mātou mea ai e te tamare aso. I e whamangalo i a te mātou i a mātou o masala. Peo i mātou fo i ona mātou whamangalo i nātu i e wāna leanga mai a te mātou. O fo i te ina i mātou i whao so soma. E la vea i a i mātou ai le leanga. Wai o le mālo ma le mana. A toa ma le vi inga e whapa vaula. Amen. La wha wau tātou sa minga i le. Pese te ina i tātou i special choir.
Tamase e talia mai le foa I whatau waa alo nuu malau e kalesia. Tu natu fatasi mo lato loto mo manatu te tutasi. Se e whaonga ina whalau te leina ilo fina ngalo I o mato tangata ngalo lue. Let this be a token of our appreciation of your grace. We ask that you receive it. In your name, amen. Fionga le tuala tato whaitawina. Leso tamao le neto sanga ua fitfilia e tina o le tato e kalesia. E maini nai upua popoa I mu I tato. O ne yeile manatu e le onge tangata le atua. Mo whaifo me ta wala mai tina mati a kono. Lona fina ngalo mo I tatou. So tusila u filia la tatou. Whaila unga I le nei taiao o le kenese lus futasi. Fupe valu e whakao mai le lus futasi. La tatou whaitau whelaflofua iai. Our reading this morning is in your bulletins. Watulia akara. Watulia akara ma Isamaeli. Tatou whaitau whelaflofua iai. Wawaifu I Sara I le tama akara le e kupito. Na whanawina e ia ia Abrahamo o lo ta wemu ia. Ua ti ngā lava Abrahamo I le nei mea ona o lona atali. O le tama fo e fine polonga o te whai o ia ma tupuanga o se nuku o wā o lau whanau ia. Ua uma foi le vai le whangupau. Na tu atu ai le e ia le tama I lalo ifo le tasi la au I titi. O whaafongaina fo e le tua le leo le tama. Na bala au mai ei leo le angelo le tua ia akara mai le langi. O whape mai ia te ia.
Akarai, ua whapewhea ea oe. O e te whewhe, o wā ua whawhafungaina e le tua le leo o le tama i le mea o iai o ia. Nā tula ia, nā tama le tama, tari ane ia te ia i o rima. A wā o te whai o ia na tuku a o le tete. O whapulaina e le tua o na mata, o na iloa ai lea o ia o le vai eli. Nā aru lea o ia ua utu ai le whamupau i le vai. Ma whaamu ai le tama, whaingo ai le tama. Sai e le tua i le tama, o tupu fo i le ia, o ia mau fo i le vau, o ua mea ma tangata whana u. Ma lus futasi. Sa mau fo i ia i le vau parana, ua au mai fo i le rotinasea vā mai ia mai le kuku ai mai pitu. Whanuia te le maile tuela le tātou whitau ma whaalongalonga i upo ana whionga pa ia. Tuma watu pe a te ia lona lava viina. Nei se i o i le whaavau lava. O le sui fifilia e au maise upo a popoa i mo i tātou. O le ti akono i a Penelope la lo ulu. A maea ia le popo inga a Penelope. Ino tu watu leo le avano i a Futino pe te ia. Na se saunia la tātou te talo. Au le whai uina ia le sauninga i pesa. O te akono i a Peni. Tina, e saunia i se upu mole motama a walo la te wasa whapitu i ne yaso. Whatalo whātu i le paia, ma le mamaro le sauninga, e sunga i le whaiwhi au fo mai, ma le whalitua. Whatalo whātu i le taita i whono, ma le mamaro le laulau. Talo whatua i le au whainga ruenga i a oa mo whalitua, ti a kono, mawhtanga tamā, ti pulanga tama mataini. A talo whatua i tatou pāanga o lo mawhta mai, le tatou sauninga i le nei tai au lunga o penga te whailangi. I'd like to extend a second Samoan warm welcome to our families and friends who are joining us online. Last week's story was the story of Abraham and Sarah. This morning, our story is the rescue of Hagar and Ishmael. God fulfilled his promise to Abraham and Sarah. Sarah gave birth to a son named Isaac. So the story said when Isaac was weaned, he was around 2 or 3 years old, which makes Ishmael probably 16 years of age. Abraham made a great feast. Sarah saw the son of Hagar, whom she had borne to Abraham, playing with her son Isaac. So she said to Abraham, "Send that slave woman out of our household. The son of this slave woman shall not inherit along with my son Isaac." Verse 11 says, so I hope the younger generation follow along in the English translation of our Bible reading. Verse 11 says, "The matter was very distressing to Abraham on account of his son. Of course, because Ishmael was his biological son.
How could he have done something like that? Although Abraham was reluctant, God commanded him to follow Sarah's instructions. God promised to also make a great nation out of Ishmael, but confirmed that Isaac was the child of the covenant. We read the story. Abraham rose early in the morning, took bread and a skin of water, and gave it to Hagar, putting it on her shoulder along with the child, and sent her away. And she departed and wandered about in the wilderness of Beersheba. When their supplies ran out and Ishmael was near death from thirst. Verse 17 says, "And God heard the voice of the boy, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, 'What troubles you, Hagar? Do not be afraid, for God has heard the voice of the boy where he is. Come, lift up the boy, hold him fast with your hand, for I will make a great nation of him.' Then God opened Hagar's eyes, and she saw a well of water. She went and filled the skin with water and gave the boy a drink." See, Abraham sent Hagar and Ishmael away. God provided water to save their lives. Hagar was a slave girl, grew up in the patriarchal society, worshiping other gods. She probably didn't know about God. But God met Hagar, protected her, and promised to bless her son, Ishmael. The Bible does not specify an exact time frame how long Hagar and Ishmael wandered in the wilderness. The text states that they settled permanently in the wilderness of Paran, where Ishmael grew up to become an expert archer and married an Egyptian woman. So the story of Hagar and Ishmael in the book of Genesis 8:21, teaches that God sees, hears, and provides for everyone. Even those who feel rejected or cast out by society, despite their painful circumstances, God fulfilled his promise to protect them and give Ishmael a future. So the main lessons that I found from this story includes God hears the cries of the hurting. When Hagar and Ishmael were lost in the desert and had run out of water, they wept. God heard them, reminding us that he pays close attention to our distress. Secondly, God provides when all hope is lost. Hagar thought her son was going to die and could not bear to watch. But God opened her eyes to a hidden well of water. Third, nobody is left out of God's love. Although Isaac was the child of the covenant, God also blessed Ishmael and made him the father of a great nation. Lastly, God is faithful even when people fail. Human mistakes and family jealousy led to Hagar and Ishmael's banishment. However, God's grace and providential care were not stopped by these difficult situations. Ilamona mayele tualu tato wala awatu te afia ngai tato kopama. Lenata mfainga mafutanga tina ia manuia lava ia susau toma ile suma fafia ngainga
sunga ia o ti a kono. Ia lo fale atua ia maua pea lo o tau malosi. E ngā luku e ai tātou ngā lue. Amen. Let us pray. Father God, Holy God, thank you for shining your light down on us this morning, Lord, as we gathered this morning to worship you, because you are worthy of all of our praise. We thank you, Father God, that you are a God who hears our cries when we are hurting. We thank you, Father God, that no one is left out of your love, Father God. Lord, we thank you for your faithfulness, even when people fail. We thank you, Father God, for 2 Psalm 1 Church, Lord. Today we celebrate our fathers, Father God, and we remember them for their sacrifice for their families. We recognize them for their hard work, their counsel, raising their children to believe in you, God. We thank you, God, for the strength you bless our fathers with to take care of our families. Above all, we thank you, Father, for your blessings of daily food, strength, and your protection for each and every one of us. We thank you for the greatest gift of Jesus, who died on the cross 2,000 years ago to pay for our sins and give us the gift of eternal life with you. Thank you, thank you, thank you, Father God. Father God, we are people who need your forgiveness, and we ask you for forgiveness for our sins, Lord. We pray that you would forgive us for the sin of not loving others as you would want us to, Lord. Forgive us for not thanking you daily for all that you bless us with. We ask for your forgiveness for our sins collectively as a church, as well as we ask that you forgive us as individuals. Forgive us, fathers and mothers and children of God, for not praying enough, for not having enough faith, for not giving enough of our time and tithes for your holy work. Forgive us for not praying enough and for not seeking your wisdom in all things. At this time, Father God, we ask that you give us the strength and faith to continue to love others unconditionally as you love us. We pray that we could care for others with your love and the indwelling of the Holy Spirit. We ask for your strength for times of trouble as a church and as individuals. We lift up 2 Psalm 1 Church, Father God, and we ask for your discernment to do your will. Continue to bless your fathers, our dads, with strength, love, sense of responsibility to care for our families, community, and church. We pray for this country, Father God, and the president and its leaders. We pray, Father God, that you would hear this prayer of ours given in humility, Father God. We pray this in the holy name of Jesus Christ. Amen. Lord, I come to you.
Nei ava noe. Whaftai atu ai mawhtanga tina. Le ngata I le breakfast I tai au nei. Ia whapefo ia whalumanga whalenganga. Pēnu tātou whafafonga ia I Tia konto maita ia Penelope. Ia whapefo ima le tāu sanga na sauni e le tina ia Flutino. Nofo matoe whaitau le tala le ia akara. Fisili o le ane ala ina tuku le tala lea e pese I lea I tutono le tuspa ia. Ia maisi a tala e pe ia whapena o lato winga. You see, if I were to put together a book, I'd probably leave this story out. It's a story of a relationship that bore a child that is of suboptimal capacity, let's say. But yet they left it in there. It's a story that comes to us from the Jewish tradition, so it's more than 2,000 years old. And so it's something that people carried with them. It informed who they are as a people. So if you were to put together a book, you want to lift up that which is good about the relationship that people have with God. And that story would definitely not make the cut. Because if you double click on it, she was a slave. And Abraham fathered a child by her, Ishmael. And then when Sarah, the actual wife of the covenant, saw that he grew up a little bit more rambunctious, Ishmael, then he told Abraham, let's dispense with this slave woman and her child. So, and thus is the story. So why would God and God's people continue to keep these suboptimal stories, not just this story, but all the other stories that don't seem to be politically correct in a book that forms the narrative of our faith? Why? Why? And for a long time, we've tried to clean these stories up and put a nice spin to it. When we double click on it and begin to live out these stories in our own lives, we will find it's a little bit more, let's say, not polite. There's been a lot of talk about the AI wave era that's sweeping our country, our world. And it is this tool that perfects everything there is to know. It coagulates all the knowledge of thousands and thousands of smart people. And at your beck and call, you can have them answer any question to perfection. And therein lies the reason why these stories continue to exist in our narrative. Because when everything is said and done, this is what will keep us together, will gather the faithful. It's not our strengths and our right answers, but it's our brokenness and the story of our narratives, like the one that's in the Bible that we read this morning. Elo manatu ole mafuanga le nai ala yo na tu tala ia, matala ia Tamara, tala ia Raava, tala umai e pese ie le te tau na tu ua le tuspa ia ona e whaale tonu ro lato o maia. Ale wo ai atu nei le lalolangi ma le ai maisi tūsia o pese I ua atua I tamata.
ona ui lolo lea o le isi le nā mafuanga nā laina tu utala ia. O le tala ia oe mao. O la utala. Ele ni tala i ni tangata mi o tonu a o oina a ta mamai. Lea i o tala o tangata pā u. A ua whao ngā ina e le tua e whai ai lona whina ngalo. So mea te moli te la tuai la whaftai te akono e tusa o le whafangu mai ai le nei tala. Mo au le nei tai au. Ona le mafu anga le nai a lai o na tuku tala ia. Mai telefo I lava ia a tala o no nofo ai lo tātou wa tunuku. Those dark mystery stories e sila fia o mai tangata. O wa lava nei manatu ele o iai le tua I mea nā. Langa nei iai le tua ia akara masia na tama. Iu ia le whawhine polonga. Iu ia ina anga le anga ina e aper amor ta mao le o whatutua. Ana whanau mai a I Samaeli le whatutuanga Islam. Le ua o mai nei o tātou taimi. So molte le ato whawhtai le mawhtanga tina. E tu sai o le celebrating o le mawhta. O le aso ta mai le neto sama. E le ngata I lo tō mga lafu. Na ta pena le tai au. Ia whapefoi ia whalumanga whalenganga. Le upu fola fola. Ia meise fui tāro sanga na saunia le tina ia futinu. Ia mo pelto malosi. Wa lisi le nei mea o mai ta wina. Wa tele lava ina se e tua ngalu ta maa. Tele lope I sea. Wa tele lava ina pahule ma mafa o le fawina o lotu mai kalesia I tina. Ia na tātou mata lava I le whaongaina I le atua o tangata I le tupulanga ma le tupulanga. Ia whaia I lona whina ngalo. Ia ta awata mai lo manatu. Ai se halanga o o ta ma. E foi au winga whale tonu fua whapenai e tauta maina ia mai lo manatu. Those are not bugs to be eliminated. Winga io dato tama. But those are features that need to be celebrated. And me se la velte mile nei le AI. Yeah. Tu manatu le afa ngata mai I up tu multi laptop lo whaftai dato whinga ruenga whaftai ono ngā ruenga o lava yaso o mawai. Mawale mori mawhiwhi e lo tu fundraiser le aso ana nafi. Mawu sina se leni e fsosoni le bai o le kalesia. Whatutumu e le tua me o tu whangau ngau. Ele ngata il dato o lotu I nei. Le whapefo I lato sama whayon dato muti nea whatasi. I le aso nafi. Ia I mawia tele o tō ngā ruenga le neva yaso kwa mataina. Ala o whai wina le dato sa minga I le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship, and the message is very clear that God will not forsake us. He has kept Agar and Ishmael while they go through turbulent times. He has kept our Lord Jesus Christ during his trials and tribulations, and he will continue to keep us, bind us, and care for us this week. So come now and go out into the world with that knowledge that God loves us, and he loves us very much. O mātou wo I le siui o le nei tāpua inga. Mātou whaalongo fo I o angiangi le nganga pa I o la o fio I tinana te ina. Ma fisosoani le sauni. Ia o maia la I o lo fi le mu. Te ina ai mātou pe a mātou ta ape ma le mea nei. Ia tulilo ina ai ma mafuta ina o mātou mafofau ma le nganga. I le poto ma le atamai a toto. Ia tumo mai o mātou lunga le lofa tuna o tele o Yesu Keriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tua le tamā. I mai mafutanga le motusia ma lo wanganga pa ia.
Ia mātou lea, malau whanau le lalolangi au au. Nei se i o i le whakavau lau.